ayinanga vele mina guys ngiyavuka 6 lapha mangithi hla ukhari nomanda lapha sebabhizi ngebreakfast lapha ayimayo kharami yathanda ukwenza ama-chachacha guys amafeti konje abanye abazi ukuthi yini amafeti nina nobiza ngokuthi amagwinya yabona namuhla ibreakfast namuhla on kakhulu mfana khona nomdoko kahle namuhla kune-buffet yebreakfast ngiyacabanga mangajikela ngale bomakhishini ngiyothola boma-cornflake boma-cereal namamuzi lapha amara mina ngizozincenga la nemachachacha phela ngiyazi ukuthi ngamachachacha ayithuna ngisutha ntiki ozokushaya i-12 loko ngisasutha amara labo bomdoko mfana umdoko awudlali-ke mfana udla ama after 1 hour usuthe ngathi akasudle nathi athi ngigeza amazinyo fast lapha ngizokhona ukuba ready for i-breakfast ayi namuhla ngishutanga nge-tripod lana ngishuta umshana cabanga mos umshana kahle sekayakwazi ukushuta amayi tripod angisayidingi mangihamba nayo uzongishuta konke lana ngiyakhona mara uthiza sangishuta kamnandi lapha ngathi hla wabona umkhulu akabhizi nezinkomo lapha ngibalekele akakhumulanga namabhijama mara sekabhizi nezinkomo lapha nere kumele aphinde alale ngayo ebusuku yes sesolala ngamabhijama anuka isibayi mamakhe makangaboni ukuthi umshana akakhumula amabhijama hamba ngawo ehlathini so yes sesiyolwa kakhulu abe ngithi ngizobamba ngebreakfast yamafeti lapha mangithi ngiyabuya ngithola amafeti sekaphelile sekumele ngizincinge lapha emdokweni emarana umdoko kudala ngawugcina yo ngesiye siyazi siripap ukuthi imnandi njani yabona ngaba ngihambanga ngogeza amazinyo ngabe ngidla amafeti yo yes or kumele ngiphakele icala bese ngihamba ngogeza amazinyo emaye sengibhizi nomdoko phela ngomdoko after 1 hour ngizabe sengilambe blind size ngisesebhizi ngebreakfast lapha ngeza bathi hey sokana ceda ukudla lapha amasokana la ngaphandle abhizi afuna ukuthi yokhonja ikomo yes sikwamele ngibeke umdoko wami phasi lapha ngigijime phela ngimi umhugo omkhulu hey nalisokana madoda bolihlaba isibhosmar madoda nayibona leni yohloko omhlophe yes siphela le komo lena bo ma 50,000 kahle guys ngala vlog asona ama aiming ukuthi nginifundise ukuthi isindebele sikhamba njani yazi kubalekile ukuthi wazi ukuthi amanye ama culture yenzani ngesikhathi sisoma kuyenzakalala lana bekusekuseni amasokana akhomba ikomo nembuzi lena bayihlabisa lo nobuye engomeni amaxhosa ubiza ngokuthi umgidi yebo nalo nomgidi wamandebele kodwa thina siubiza ngokuthi umnyanya hlaba amasokana it's a welcome back ceremony manje kule welcome back ceremony kuyadliwa mfana ngifuna ukukutshela ma ungahamba yonke iminyanya yamanye ama culture but angekudle kudlule emandebeleni nalibhodo lapha ligcwele mfinyama nawe nomlenze lapha mangabuhaleli kubasa inyama lapho uyasikasika ubasa uzukhathale mfana umhlathula lubhlungu nangena ubaba omncane nami lapho ubhizi ngesibindi yes sesimarana yasazi ukuthi isibindi sibaluleke kangakanani emnyanyeni yes simangalahleka isibindi usenkingeni enkulu kakhulu uyocabana namachiko bangakutshela kahle ukuthi yazini hamba uthenga inkomo nethina sifuna lesibindi rest inyama yakhona uzayithatha bese kube le process yokwasha umkhori mase sengicedile uhlaba yo yes le process le inzima kakhulu manje lana ngiphethe umngane wami uGoodman lapha lo mkhori uwasha ngathi washa izimpahla enerelana emnyanyeni amacheka akafuni ukuthi lo mkhori lona ungawasha ukuthi uzube sikuni kakhulu mfana uzocabana nawo bathi bawashwa kasikuni kakhulu ceda wonke lo msoco bafuna ngathi ungaba nalama ngiyangithola mos kancane khumbuleka indoda izowasha umkhoro abasikuni ngathi umkhoro wasesitolo mfana ngezwa labo omkhulu bakwata bathi ayikhona umkhoro sikuni kangakubuyaphi ngimthethe nabusapho umsuco wakhona bathi hawa naye walapha ngemuva abona lo mdala athathe iharafu lapha yokhala amakaka wathele ebhodweni jo fast bese secedile ukuwasha lapha ngasho nguphokothele emaplastikini phela hlatshiwe inkomo eziyithuna lana so angeke sikupheke wonke lo mkhoro cause yogcina umoshakalile lo nomunye kumele siwuthathe siwufake efrijini nakanjani nisayikhumbula amarafet le fridge nebesiyisebenzise ekitileni elokishini bese ngayithatha ngayimikisa emaplazini ngayonikeza ubabami nathi ayikhona le fridge nakungcona ilahla bhekani namuhla ukuthi isiza kanjani ayibandini ithi igomkeki lethi ukuphuma kwami 15 minutes ngiyowasha umkhori lapha ngaphandle mangibuya ngithola umlenze sowuphele veg yes ayikhona ubongane lona ingozi mangithi xana lapha ku-Bryce stand akusana next ayikhona ngithi mhlambe lapha esikotlelweni ngizakuthola kuna something ngithola vele sekusele encane ngathi yazi nathi ngitopatopa eziyi-2-3 nyana nami khe ngizizwile yazi inyama ma usebenza ngayichansi yokuthi uyidla ugcine ungakayitholanga nokuyithola that's why kubalulekile ukuthi ma ubhizi usebenza lapha enye kuyafuneka ukuthi uyithathe uyifake efrijini uziparagele yona ukuthi umnyanya masele uphelile yes uzuspoyile uyi-1 siyanamukela kwamthweni amahoho 2026 mangithi hlala lapha emirini ngibona enye ikomo madoda idroyo ayikhona iwanda ukuthi idroyo ngibani ikome nje mara ngisolela amasokana agoduka kulo between kuThepiso noKosinathi ewana khona kumele azivele mangithi ngijikela ngale ngemuva mangithi hla yes singithola sebabhizi ngenotice elokishini nibiza ngokuthi iguleko yabona amasokaneni wabona sebabhizi lana batlasa izinto zokunothisa sona kumele wazi ukuthi isikhathi sokudla sesifikile-ke sesiseduze-ke manje khona Apa ya? Machacha wewe kwa kampeni.
Hey nambona ukuthi umkhula kamshana uthamba njani yese siyakhohliwe nokhohle ukuthi uphethe izinyawo sasuzaba ngifona athi msanami ngibongiphathela amapilisi lapha ekhemisi eseduze kwespa yese izinyawo zami eziyangithwenya kanti nguye bekazifoga ron and ngiyomlisa ngiyomkhumbuza ngithi angitshizolo boyingwenye uthamba strong namhlanje zikubambileke inyawo mazikhale ngiyadlala ngeke ngimiyenze njalo shemba bami ngiyomlethela amapilisi immediate phela uye kuphela umzali sele ngaye maye kusho khona ukuthi angakhahlele ibhakede mina nosesami sisoba izintanda netsho mara singabe yini ngaphandle kwakho baba umthweni nanoma angangamela kangakanani mazize emalini marero la idlala ikibalele ukudlula wonke umuntu okhona emhlabeni kithi napha nabonobesa abathabalele phasi lapha bajabulela ukubona abantwana phela kade babagcina 2 months akusidlala usuku azibeke ebhandeni lapha ngibona sekufly iPhone 18 emoyeni madoda bathi sokane lichaba likhuba nge-iPhone bawaligugula umberege esikolo lingathomi batsho lichethe nabantrazana efonini ye mara arvuna ngathi azithomela le ukuthi angachethi nabentrazana mara madoda abathathathe njani mangithi hla ngibona segugu ikhula box lapha hayi mana akusikhula box sonje yini into le efaka ipanere lapha bathi iya kusobesa boy toolbox akusikhula box bathi hayi khona siyababo baba sibanithatha ipanere zeni izifake ngaphakathi kwento le sidiniye ukuthi sikhamba ngekitchen sirage ngamura lapha ne-shiftini in-toolbox esimadoda zikhambe zodwa zikhamba ningihempa lapha nangithi hla lapho kuhempa ngibona ivaslap nesipha madoda bathi hayi khona abahugi abahlambe ye mara kubuhlungu ukuba mhugi ngese sekumele bamemezela into zakho zohlamba lapha phambi kwabantu bathi ye baba siba uhlambe nohlamba sikhathi leso bombatshile ngengoma ungibetha ama-overall ngoba ugada abentwana apho ye mara siza kuthini-ke madoda ngibani ongasakuphi izinto zokuhlamba mahala ha mina njengoba ningibona ngisona vele izinto zogeza sengizithenga next year le kubomatshi hey this is my favorite part ke mangithi hla ngibona sekuphuma imali lapha yesa siyacabanga le bazokuthi yakomhugi nge-50 rand le amaduku ikhuluma ngo-goodman no-goodwill uyezwa good nedi ihluka lapha ekugcineni apha goodman goodwill bathi nge-50 rand le bathanda ukuthokoza umsweswe ustofula ngokubagadela amasokana ekhaya Gijima mseswe hawu mos mina bengithi 50 rand alekiza kimi kana yaku-assistant imhugi madoda izinja zegame igama lakhe ngumsweswe kaswayile ifeli soyela ma-iro ufita butantan fast bese sekuredwa la yabona kube nami bengikwazi ukureda lapha mina izokubona ngami sengiphethe isibhuku lapha ene mina bengizomake sure ukuthi mangireda vele ngifuna ukuthi bangirekhodele eduze ningizwe kahle ukuthi ngithini manje mina ngawela kudala kakhulu iliboma 1997 sengikhohlwe nokukhohlwa ukuthi kuredwa njani manje athi isidede labo msweswe lapha bayenza badume ngazo phela bona basesebatsha bakhona ukureda 30 minutes non-stop ye indaba zengoma namasokana ziphelile manje back to reality madoda nithi bacatsha kuphi nathi ke sikhambe sokufuna umbereko ngoba umbereko bamhugi sowuphelile ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzotholela i-50 rand yamahala nama-spins wayi-25 it's simple just click the link on my bio and make sure ukuthi you use my promo code hayi noma sokana nje indaba ethu ukuthi sayange ebantwaneni iphele rehe just that ukuthi i-reality yokhikha in after 2 weeks lana sowungasazi ukuthi ongawokuditsha avele nje nakumele uyokuditsha mfana una-choice kumele uye ethaven orephapo mfana ufika lapha bathi idampi 50 rand yes sesibaba ekubeni ngengoma bowuselela ichibo ukuzirelaxele kamnandi udakuvukula mos ngengoma bowuthi na uthi uyacalculate amande ukuthi uspende emalini uthi phapha uspende boma-350 kuphela kwesinye isikhathi akwazispende i-4 mara bowuda-ke fuck manje back to square one mfana ethi kuphuma friday kuphela saturday ekuseni ma uthi uyacalculate sowudle boma-1.5 baba